हाई गाइज, नेपाली पोएम टुडे। पटक पटक समय समयमा, पटक पटक समय समयमा चित्त चेतनालाई चेतावनी, ठिकै छ साधुवाद अस्तित्वलाई पोख्त दुरुस्त समय सारीमा। पटक पटक समय समयमा अलिकति शान्त सामान्यतामा, अलिकति शान्त सामान्यतामा कार्यानुशासन आत्मानुशासन छिन्न भिन्न हुन्छ अनि अस्तव्यस्त। यम नियम प्राणायाम आसन जागृतलाई के हुनु जरुरी, किन वरिपरि काञ्चन कामिनी। ठिकै छ साधुवाद अस्तित्व आमा, पोख्त दुरुस्त समय सारिनी। पटक पटक समय समयमा अभिन्न म मेरो आत्मा शरीर, अभिन्न म मेरो आत्मा शरीर, नभई नङ मासु र बादल समीर। अमिट शाश्वत अमृत रत्न, अमिट शाश्वत अमृत रत्न, म भित्रै म छु र किन अधीर। अनुचर मेरो इन्द्रिय दामिनी, अनुचर मेरो इन्द्रिय दामिनी, मलाई सलामी राग र रागिनी। पटक पटक समय समयमा किन यो चेतनालाई चेतावनी, ठिकै छ साधुवाद अस्तित्वलाई पोख्त दुरुस्त समय सारिनी। पटक पटक समय समयमा। थ्याङ्क यू।